Pamirsa Pura Musen megenah ring Desa Blangsinge, Kabupaten Gianyar. Anutin Kapurwanyane, Pura puniki mepaiketan sareng pemargan ide pedanda sakti wau rauh ke jagat Gianyar, duk abad 16, utawi warsa siu 537 Masehi. Ake krama sane pedek tangkil ke Pura Musen, tios nunas pengrestiti kerayuan, pembersihan, wenten taler sane madui tetujon, mangdane nenten male numbuang rambut gempel, utamanya majeng ipun sane merambut gempel. Kanan puniki memargi sangkanin kepuruan Pura Musen. Dukirien ritat kala pemargan ide pedanda sakti wau rauh, ide ngelukar pusung rambut ring batu sane lempe, radis wenten rambut ide sane camus utawi runtuh. Selanturnya kairing oleh kipasak mendesa miwaki Arya Blangsinge, kaicen camusan rambut ide. Dauk punika genah suci inucap ke bawas pura dalam camusen, antuk kesuwen-suwen mawasta Pura Musen. Ring genah runtuhnya rambut ide, laris ide mebise ke sapo sire sane ngetep rambut irike, mejantan rambut ipun pacang runtuh, tur kegentosen antuk rambut anyar. Dauk punika ake krama sane pedek tangkil nunas mangdane side kaicen penugrahan rambut anyar, utamanya majeng ipun sane madue rambut gempel ketanyane oleh anak alit. Kantos mangken samian anak alit ring Desa Blangsinge patut ngetep rambut utawi megundul ring Pura Musen ri sampun metu kali oton utawi awarsa. Juliana Bali TV.